na iranirega konyora ndeisiko mumaete nche ne igavana ya Kisii and ni ndo tigarete kobe kiame kenepi ese country tukagamba moche morra mangana amange kiaram na nje general nene tenete no mwaka oburu kora tulinga kiameke tokobe serikali usenkoro serikali yegochicha. This is very important. Lazima tuwe serikali usitobe serikali yegochicha. Ne serikali gasi serikali no koleta magendero. Ndaitente benga lero mnangu kwana iga. Nkwana ebintu ibiri kuruto serikali ya Mheshimiwa William Ruto. I want to mention ebintu bitatu naende amapi byansire. Itanga ni stadium eyirina muboleti. Natwa a billionaire. Stadium nato ukwana bono igagenda to tagurwa na kwagacho. Nawa nabari muma yetebo ibona moko enda motebi abantu nkigendera. Kabere a wiki yaita Tuesday is Monday. E advert nja soka igori chiro ya daraja mbili korwensi ya gusiye etongwa abantu bagutwema accident chiko baororo umugaso kuba kama abuli nkoba awa kumugaso agota immediately lakini nato kwa naiga the advert was put out nga they have put 1 billion Kenya shillings again as daraja mbili biashara mbili hoja kwa rais lazima tubirosi byo kwa rais Nyambera 500 million evaluation ya college para kilomita 5 chanyancho 500 million ege tikendege na krokyo 500 million echiro ya suneka njaba advertise nero 500 million ebinebinto ekerota alenge serikali tutaenkorora no nyina ngoje kutumia tasikiane nchengoje kuisana lakini ndio ngakire serikali ne Mheshimiwa William Ruto ngambia mono esengenji wako akishanga quantity naenda umekishanga ya sorry say budget procurement ya answer chipara chinde nchigenderete na kiumbu market nekwente ku tangaso chipara zigyasairi chanda cyosoro ecyajafet ecyabo basi mbono chikwente kubekwe say budget ere forward budget echinande tu abolie president na rabantu adenga konyora onyebekire budget konye kubekite budget nkitari okolekana tu abolie president ikanchana nkubekire kilomita chiritu amusabete cyabo basi chiritu amusabete cya kitutu cyacha sawa ubeke na nyari bari masaba chipara nchira promised na chiro cyo nkoroso kire igo ebinde bitindi korara nariye president karato omirana nkamuinyoli agante binga chi promise chonsi plasma chikirana chibe sanjira promise chi milioni 10 chi milioni 20 echi chonsi pie wiki na atetenga chi school chonsi pia promise tinkonyora chi akamanya konga 10 million cha Shabana achare Shabana kwenda bale ngikirinyaga gochesa ba chesa nande bakabwa after naba eti chi milioni chabo 10 e president yangende Gonega asinde nonda on site tindabura chipara my deputy Amapi he has been supervising lakini bono mochando nembura njatwa mpaka birakte byangota ko koratia lakini sifono tete ko promising aki senge ncho twadilira ke senge njembura nanda mafuta karacha karabura lakini na tukaminyokani around agacha Kobone birakta they are on site probably by mutinyogo cyana bakonya twakole kilomita 70 kurwa kera ase award chiwodi 45 that's all unless there is somebody who has a question akaroga ndiko kwana ngoro ya magendo award mere kurukubuyi kubolinga andons taliboikanga usiyengima ason andons ase landslides kire abantu bane suka kuruoro suka genda ase ebitunu wake mubasa kolimeri uchinse landslide so se abantu bako
naende ntatukulia kwa busabane ngaki in case abantu banyorera maafa serikali ntubwate kintu ko ku emergency let us intervene kwanye bali bakora into kye barusi ekwende yabo amahali yabo iko embrane nyinge tiragenda anse lakini bituko ekolima igalimo muchimugaso geto kolima chirichi para chikonyarika kera te konyarika nanto kolima para chi embrane kolde kero chi para chimbe nkora bachiri chimbe yake mpaka embre ya chirense. Okay, asante. That's okay. Yemono